आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pazari ahanbada maruoiba pau Desera kumeng asi laibak sin mathungda pangthokli numit asina lakpada Rashtrapati amadi Pradhan Mantri yawna lusingba kayana miyamda yaifa paujel piri Imphal jirbam lambida LPG buba gari yawna puna gari nipu security gi akanba section thorangolin Imphal tamna pura kre Ngaksel Mantri Rajnath Singh ngasi Sikimda Border Road Organization gi makhara semgatpa lambi kuni thoi thong yangkhai ma thoi amadi atopa project kaya miyamda khusinna kre amasung Rajya Thakini Phumdoi Suba Master Athletic Medicine ni kunmari ngasidagi Kumal Lampak Main Stadium da hawkre Dasera kumeng ngasi laibak sin bathungna pangthokli numit asida Rashtrapati amadi Pradhan Mantri yawna lusingba kayana miyamda yaifa paujel pirakli kumei asina lakpada Rashtrapati Draupadi Murmuna yaifa paujel piraduna hai kumei asina miya mai pakpa wata padaba amadi amaga masin mana oibagi mari hena sasil handura nungsi chanab oirisanu Pradhan Mantri Narendra Modi na hai numit asina lakpada laibak aski miyangi punsida mai pakpa amadi yaifa oirisanu Dasera kumeda Mukhyamantri Nongthoman Birana miyamda yaifa paujel pirakli maki paujelda Mukhyamantri na hai numit asina asumbabu aranbana maithibe piba phatababu afabana joy tawba amadi asumbana mai pai haibadu utli Shri Birena hai numit asina lakpada lamdambaski miyamda anoba asa piduna aikoi masel amaga punsinaduna hena phaba ingtaba raija ama oirishanu National Highway Kontra Taret Imphal Jirbam Lambida Nongmoda Tangai Patna Changwa Polam Sing Puba Gari Nifu Security gi akan ba sexual thorangaloin na Imphal tabna pura kre Khogi Jirbam Pawmi nga them bisoji na hai gari sing adugi manungda LPG puba gari tara petrol puba gari taret diesel puba gari tara mapan aduga atopa poche puba gari ani yauri Manipurda mausagi pibem da hanjilangna ba security force na sing amasung tabagi mafam singda tiu bahumgi thabak chathaduna ngak sengi akan ba thorang leptuna paikhetli police ki pauna hai miyam na chatho chasin tawbada khudong chana bagi damak tongan ton pham security convoy thamli checkpoint cham ga tara hangdoktuna asat awak sing check tawbagi thabak su chathari Pangal Students Organization Manipur Linkit Kibigi Taratruk Suba Kumon Thorongasi Thawal Jilagi Lilong Higher Secondary Madrasa gi holda pangthokli Thoromasi da amuka gi president Lilong Higher Secondary Madrasa School Principal Manipur Students Federation MSA ki president yauna miyoy kya saru yari Thoromasi da mahiroi sing na pangthok patongan ba Thorom sing su utli Ngaksel Mantri Rajnath Singh ngasi Sikkim da Border Road Organization BRO gi makhada semgatpa lambi kuni thoi thong yangkhai ma thoi amadi atopa project kya miyam da ko sinakre BRO na lupa koti lesing ani zani contractor sangna pakhet project sing asina ngamkhai de leiba Rajya Tarama thoi amadi Andamani Nicobar yawna Union Territory sing samna hangani project sing asik manung da khwaidi maru oibadi Sikkim gi Kupup Sera Thang lambini haib lambi asina Jawaharlal Nehru Mark amadi Juluk exist fauna handuna Bharat Anwi personnel amde khusu kholai puthok pasin tawbada hena khudong sahangani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Rajya Thakini Phumdoi Suba Master Athletic Medicine kunmari ngasidagi Kumal Lampak Main Stadium da hawkre Manipur Master Athletic Association sinduna numin ini pangthokadaba mit asida nupi yawna puna sanaroi saniromna saruk yari masida sei kontra dagi mapudra phawi manung leiba sanaroi singna tongan ma sanada saruk yagani ngasi ahuba numita kilometer ama ahum amasung manga gi lamjel long jump shot put javelin throw amadi hurdle na singba masana sing pangthokani Prime Minister Internship Scheme gi makhada hangdokpa portal da company samang mapudra humdoina internship tawnobi khudong chaba piba hore Hairiba company sing asi internship registration ngasidagi tawba yare masida sei kunma thoidagi kunmari phawi manung leba mahiro inha koti amada sei mangagi oina khudong chaba pigani ngasidagi horaga thasi kunmanga phawda registration tawda bani hairi khudong chaba sileba asi rajya contractor ki jila chatre contractor ta hanbigi oina paikhat pani Sahi ama internship phangadaba mahiro singna tha amada lupa lising manga phangani masig mathakta amuktangda lupa lising taruk amasu grant oine pigani internship tawningba singna website pminternship.mca.gov.in da register tawba yagani
जम्मू कश्मीर नेशन कॉन्फ्रेंस के ओमर अब्दुल्ला सरकार सेमना दाबी तौखरे श्री अब्दुल्ला मखोइबु कांग्रेस CPIM AAP अमसुंग इंडिपेंडेंस सगुले हाबी वारोल सिंगरांग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पिसिनखी तुंगदा पामुसिंदा वांगांगदा श्री अब्दुल्ला हाई जम्मू कश्मीर अनुब सरकार सेमना मतम अम लेपिनबा राज्यपाल तक्सिलमले मालेम सिनबा थोंनांगासी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पांगथोकली हंदक सही ओइने मियामदा rheumatic musculoskeletal disorder amasung masidai ngakthoknabi matangda paujel piri numit asi hiramdi informed choices better outcome haibishini Tamil Nadu gi Kabera Petaida railgari gurung satpada mi taratruk aso opan nangle thodo odongra numidang mi puba railgari amaga pochei puba railgari amaga thangai na bidi thokibani asok pasing manang hospital da pukhatlatana laikanaki thodo oda asok opan nanglabasing मुख्यमंत्री MK स्टैलिन तेंगबांग पिनन ऑफिशियल सिंगदा खंगहन ख्रे उप मुख्यमंत्री उदयनिधि हॉस्पिटल चतुना असोकपगी फिबम सिंग हक्थिनन येंगसिन ख्रे पंदुन लेरु पैसेंजर सिंग मागी लमथुंगफम यौननबा सरकारना थौरांग क्या लखत ख्रे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की मियोई सिंगना असो अपन नंगलबा मदी पंदुन लेरिबा मियोई सिंग तेंगबांग पिबेगी थबक कन चतरी थौदो असना मरम ओइदना लंबी अदुदा चटकदबा रेलगाड़ी अनि कैंसिल तौख्रे भारत अमसुंग लाओ पीडियर अनिना डिफेंस कोऑपरेशन ऑडियो विजुअल अमसुंग कला संस्कृति जोखटपा यावना तोंगान बहिरम सिंग MOU तरुक सही तौनख्रे भारतना इंडियन UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की मखोथांगदा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हेना फगलहनबगीदमक लाओस्ता अमेरिका की $1 मिलियन अमगी सेलगी तेंगबांग पीरगनी MOU सिंग अदु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग लाओ के प्रधानमंत्री की मरक्ता सही तौनखिबनी अमरोमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आसियान समिट अमसुंग ईस्ट एशिया समिट मपुंग फाना पांगथोखिबगीदमक लाओस के राज्यपाल थागतपा फोंदोखी उनबा अदुदा लैबाक अनिगी मरी हेना चेसिलानबगी मतंगदा सुवारी सानखी प्रधानमंत्री खोंसेट ओरबा तुंगदंगना निमिदांग ओर न्यू दिल्ली यौरक्रे श्री नरेंद्र मोदी ना 29 सुबा आसियान इंडिया समिट अमसुंग 19 सुबा ईस्ट एशिया समिट सरुक याखी केंद्र की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने PM सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना स्कीम की मखाद अनोबा गाइडलाइन सिंग थोखरे स्कीम मसीगी मखादा रूपटॉप सोलर टेक्नोलॉजी सिंग बिजनेस मॉडल सिंग अमसुंग अनोबा टेक्निक सिंग हेना पुंगनिंग थगोनबगीदमक लुपा कोटी सामगा खाक्तुना थमले प्रोजेक्ट असिना स्टार्टअप सिंग मसक खंगदोकपा रूपटॉप सोलर गा लोइनना इलेक्ट्रिक व्हीकल अमसुंग बैटरी स्टोरेज के लमदा अनोबा वाखलन गा लोइनना थबक तगोदबा इंस्टीट्यूशन अमसुंग विडोसिंग तेंगबांग पीबा याउरी स्कीम मसीगी इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट थबक ओइना पाखतपदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ना इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ओइगनी हाइना मंत्रालय ना हाइरी लेबाग असिगी अहानबा इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ngasi महाराष्ट्र दा हांगदोखरे मसिदा वर्ल्ड क्लास की ओइबा टेक्नोलॉजी अमदि अखंग अहि सिंग याउरी नबी मुंबई की महापेदा ngasi उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ना सेंटर असे हांगदोखिबनी सेंटर असे हांगदोकपना राज्य असदा थोकलिबा साइबर क्राइम तौबसिंग मथक्ता मतम जाना थबक लखोटपा ngamlagani मसिना मियामदा साइबर क्राइम की खुदोंग थिबदिगी ngakthokpa ngamlagani भारत अमसुंग बांग्लादेश की अहुमसुबा अरोइबा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ngasi हैदराबाद सानरगनी अमरोमदा BCCI ना भारत अमद न्यूजीलैंड की मैच अहुम सानगदब अहानबा टेस्ट सीरीज सरुक यागदब भारत के सानरोगी ममिंग ngasi लाउथोखरे सीरीज असि लालबिमजा किसा निमिता बेंगलोर दा हौगदबनी हौजिक अरोइबदा मरोय पाव अमुक हन्ना दशहरा कुमें ngasi लेबाक सिनबा थुंगबदा पांगथोकली नुमित असना लाकपदा राष्ट्रपति अमदे प्रधानमंत्री याउना लुसिंगबा क्याने मियामदा याइफा पाउजेल पीरी इम्फाल जिरबाम लंबिद LPG पुबा गाड़ी याउना पुना गाड़ी निफु सिक्योरिटी की अकनबा चसला थोरांगलोइन इम्फाल तमना पुरखरे ngaksil मंत्री राजराज सिंह ngasi सिक्किमदा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मखादा सेमगतपा लंबी कुनिथोय थोंग 52 अमदे अतोपा प्रोजेक्ट कया मियामदा खुसिनखरे अमसुंग राज्य थाकिनि फुमदोय सुबा मास्टर एथलेटिक मिलेसिंगनि कुनमरी ngasiदगी खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा हौखरे पाउलोइजरे